One Direction khai pa Harry Styles hi February sang hi somni kum khan Valentine's Day a chemten en misualin anvowin anroka nima se ahim hlau thung sang hi som pasari mai thla khan Manchester Arena Ariana Grande concert line Islamic Hilton bom mangin an beya ani po adam chuak hlau mai sang hui re parlar tak 50 cent dulia kan ti don nge dollar chan ve hi voi kuangot an lo kap to in sang hui kum alar wang lai tak album thar release atum lai Queen New Year ka api atlo tum in voi kuangot an lo kap ko in akut leke maya te ka fu ani rutiak anei phanual rep khovela chuan thi po pa huamati akher pon atuar vanei thak taka dam kho chuakin a thi te orin mitha tumtu kha kar thum hnuwa a thi tin arep le zuwa hemin hnu mai hian million riat chuang record asal le bokani